Dobrodošli na kanal Emer Popravi Sam. U saradnji sa Stein firmom koja se bavi uvozom, prodajom i ugradnjom prirodnog kamena prikazat ćemo vam jedan projekat kako uz pomoć prirodnog kamena da napravite mali kafe sto. Zašto baš kamen? Prirodni kamen ima svoj poseban šarm i bezvremensku lepotu. I važno je da znate da svaki kamen je unikatan. Sada ćemo napraviti sto od traventin kamena u 4 koraka. Za ovakav projekat trebat će nam 5 minuta i 4 travenin ploče od 40 x 61 cm koje su debljine 12 mm. Jedan bizon silikon koji je namijenjen za lepljenje svih građevinskih materijala. Šta je traventin? Traventin je prirodni kamen koji se kopa iz prirode. On je dostupan u više nijansi, struktura i dimenzija. Mi smo za naš projekat izabrali nijansu Skabas, jer nam se uklapa u naš interijer. Na jednoj prvoj ploči označimo polovinu, to je 30,5 cm, gdje ćemo onda staviti bizon silikon. Drugu ploču samo prislonimo da se zalepi i proverimo sa vinklom. Ako nemate vinklu, možete sa nečim što ima pravi ugao, na primjer sa drugom pločom. Kada smo to uradili, sljedeći korak je stavljanja silikona na gornje ivice i onda lagano prislonimo treću ploču od gore. Bitno da vam bude 9,5 cm ispušteno od ivice, tako ćete dobiti i sa druge strane 9,5 cm. Kada smo stavili treću ploču, silikon stavljamo na rub treće ploče i stavljamo četvrtu ploču. I u principu sto je gotov. Treba sačekati 24 sata da silikon stegne i to je to. Može biti nezgodno ako se prospe kafa po kamenu, pošto te fleke se teško skidaju. Tako da nećete pogrešiti ako stavite neku najobičniju zaštitu kamena protiv upijanja tečnosti. Mi smo na našem projektu izabrali impregnaciju efekat mokrog kamena. Ovakav sto je težak oko 30 kg i ove 4 ploče su tačno 1 kvadratni metar.
Ovakav kamen možete naručiti preko interneta ili pozivom na telefon i poslat će vam brzom poštom. Potrebno vam je 5 minuta da ga sklopite. Svaka ploča ima unikatno rđavo sivu boju i njegova lepota se ističe u kupatilu, dnevnom boravku, hodniku, kuhinji ili na fasadi ili ogradi. Stein vam nudi širok asortiman ciglica i kamenih ploča, različite obrade. Od četkanog, brušenog do rustičkog te i različitih dimenzija. U opisu možete naći link koji će vas odvesti na njihov website, gdje možete vidjeti sve ostale ponude prirodnog kamena i cene. Ako želite poručiti vama potrebnu količinu, kontaktirajte Stein i dekorišite vaše zidove u kuhinji, kupatilu, hodniku i načinite vaš interijer lepim i prijatnim za uživanje. Pozdravljam i svako dobro!